Špil karata. 33 različite karte. Vadim iz deka. Jo, bom jemal od vrha eno po eno karto. 33 različite so. I da li je mogoče, ka bo na, jo velim as srce, da bo došel na broj koji boš ti rekel. Od 1 do 33. Znači, bilo koji broj moraš reći, jo bom od vrha, gori jama, od 1 do 33. Da li je mogoče, ka bo rom as srce došlo? Pa da vidimo. Ti boš rekel broja. A 33 različite so. Do 32 onda, jer 33 je srce dvojka. Točno. Od 1 do 32. Može, bilo koje. Ali da vidimo če bo rom as srce došlo, to je inače nemoguće. Ajde, nek bo broj 8, ne, 7. 7? Broj 7, je. Idemo od vrha, može? Može. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As srce, pogledaj, 7. Aha. Super, bravo. Na tvoj broj as srce, od vrha. Prva liga.